Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mule, aka Mr. Soweto Kafela Mutiba, aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasil Vuyile bafethu. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Oti Soweto, Siketo bafethu, current septic loop bafethu. Martina Street bafethu, la kuwa khona abotsotsi, la kuwa khona igebengu, nabahlakaniphile bakhona. Asithi bathi igebengu, sikhuluma ngabantu ababamba heist. No, we're talking about umuntu avuka yophanda. So this is why CBC show Ikasil Vuyile. I have my co-host right along. Enye co-host bafethu ayisekho kwamanje, hayi ukuthi ayisekho you. Phela umuntu uma uthi ayisekho kamanje kusho ukuthi ubholile. No bafethu ukhona kunento ayenza, but then uzoba khona. Kwamanje ngiphethe my first co-host. Nimazi ngomculo lo. Mina nginilethelena ngeringasi nimbona nokuthi nangapha articulative ukhona. Ngiphethe Chuck Dizzy labaningi babambona bathi welele elele angimnandi asedladleni siyabongozile emsebenzini. Hayi yazi slow. Yeah. Chakatola bafethu ngithi nazi welele ayijiki bafethu ayina steering bafethu. Obvious ngiphethe uNtariana ikasilivukile aligcokanga amapijama bafethu sila bafethu ayijiki ayina steering ikofoza kuphela welele yabona. So bafethu, don't forget to like and subscribe bafethu. Nakhona kune project ezolikhipha noChakatola, so make sure you follow the channel because nama event isazowahold. So the more you follow the channel is the more owazi ngathi, so make sure you stay tuned in yabo. So check it. Bangazibuza ukuthi project liphi, like kumele ubatshele ukuthi project musical wayela sesikolweni siphekayo yabo. Because ama project lelo gama project lingavela ngendlela ebhaya yabo. Yeah ivar because kune project esizoyikhipha ukuthi manje feeding scheme ekazi ukasilivuke vele nje. KuyiKasilivukile. So bafethu njengoba bengitshela nje yami injalo ejiki. Kunalo uyeza yabo mara ngeke sisho nini, but sohlala simtshela simbeke stars. Wait on it. Yeah, sure, check it. Njengoba igama lesho kuyiKasilivukile yabo. It's about us, it's about time ukuthi abantu ba-original ababuye eKasi straight real parts emkonto to tell their stories yebo. So ngifuna sibambele topic esensitive mfethu esesijideni yabo. Who have thought ukuthi uRicky Rick angasicisha okwayicabanga riding like wena uhleliwe like umuntu ofana noRicky Rick, umuntu ombona ahlala ajabulile bongadenka ukuthi uRicky Rick angasicisha. Mesh nanoma ubani awudenka ukuthi angazicisha, vele bengingacabanga ukuthi angazicisha yabo, but noma ubani awudenka ukuthi angayenza leyo nto yabo. Bona sekayenzile because mfethu abantu mfethu awazi umuntu ugowa through ini yabo. But no, azange ngicabanga ukuthi angayithuna, but naye yabo umuntu angicabanga ukuthi ubani ongayithuna yabo. Mara anyone what you are saying mfethu khona abantu babona ukuthi banama symptoms okuyicisha, like for music abamamelayo i-behavior yabo, like kunabantu abamamela dark music, like noma check ititha zakhe man uziziboza ukuthi umntwana ugrey like kunama suicidal symptoms. Ngiyathola didengile mfethu angazi ngabe kanjani, kodwa didengile inzima mfethu ngoba omunye umuntu vele uyabonisa ngezinye izinto yabo, i-status njengoba usho maybe nezinto nemizipho umamela omunye nje namamuvi ubukela amanye yabo, but no ayisuke singazi ukuthi usuke kwenza kanjani ngalo muntu, but no yena kusinto emjojo feli yabo. Kusinto emjojo, but mina ngibona ngathi kunokuba ne-season la we abantu kumele ba-sacrifice. Mara abanye abajampisi nje, abanye abajampisi ngeke akalaleli music onjani akashaya isikhathi ezinjani ufela phakathi yabo, wena kapha isesouthini because ama-outhi kapha umangala ukuthi awukawu loyana mfethu ukawu ngimazi kukawu like angithola pha awazi ukuthi ufeyisana nani kanti abanayo iswati like
akunakuthi uswakhe uyangithola ukuthi mfethu awazi wena lento le ayifeyisane nayo abhekane nayo understand akumelanga uze ujaje ukuthi uyabheda or ubhedile uyangithola sure awuyicavi into cause abanye abantu babhodlile izinto evalela into kuye phakathi angakhulumi ukuthi kudliwa yini emstressayo yabo but no khona umuntu obelievayo ukuthi mangayokhuluma nosibanibani maybe ngaba grand khona umunye odecide ukuthi singifele phakathi ngoba yazi nabantu banjani uyaqala umtshela indaba yena sekatshela abanye umuntu kuba enye into uyangithola phela abantu bayaphapha abomandlulisi abantu bayaphapha uthatha into ekungaseyakhe ayenze yakhe understand omunye umuntu ugcina fela phakathi angafuni ukuthi indaba zakhe zize ziphumele ngaphandle enye into vele sure so kahle abantu bafela ngaphakathi because asinasijida bafethu umjidi ukhalela kuwe wena uba ispeaker sek EFF or Sansan uyarasa utshela lonke ikasi hayi ngambona kanje ophila kanje nakanje ayikho credit writing like for the likes of Ricky mfethu Ricky bekumuntu makezile bese feel alright ukuthi yo ya uRicky khona wonke umuntu uyajabula bathi yabona back lento ngibuze yona ukuthi bengidemka ukuthi angazibulala na yabona ungibuze maybe ngoba ngingazi maybe ungibuze ukuthi maybe ngoba anayo yonke into akusumuntu ongazibulali inkinga azizi kumuntu ongana next kuphela or inkinga akusukungabi na next kuphela and ukuba nako konke akusi yonke into understand akusi yonke into khona abantu ukuthi mfethu uthi yapheka la elinye idladla nje emlinsweni nawe uyafisa ukuthi la ngabe kubithi la kube kusendladleni uyangithola but no kunanjabulo phakathi kujabula abantu abasezozweni leliyana ukuthi imvula manje kumele abe divasform la ngoba amanzi ayangena kune happiness it's a happy home you understand ama utapheka da akukho grand yabo umuntu wakhona da khona izinto ezimudlayo uyangithola ulomli amaleya dawa izibhodisile ukuthi yonke into ihlangene la uyangithola but no awazi ukuthi khona engahlangana phakathi wena emehlweni wakho kuhlangene yonke ringi viral lento le mfethu oyibamba check into engiyibona kuma mangayemagaza ama cheese boy kahle yiwo ama cheese boys ama drugsini yiwo ama cheese boy asuicidal mari indlela kubo i-penthouse like boma big house nawe yabona ukuthi I wish bengida mara mani impilo ephilwa lentwana yajaha man abazali bayadivorce indlu yalwelwa enye akacethe ukubhadalwa yabona nazo yazi mfethu zihlala zinama pocket money nani yabo ihlanganele yabo ihlale nayo endlini yangithola inekara but kaningi kuyenzeka ukuthi kaningi kwenzakala kanjalo uthole kuyiyo ibhodisile ungabheka ukuthi mara cheese boy ngoba unayo umntwana naye khona okunye maybe kungamjabulisi angakhulumi ngako abanye banayo yonke into sure kabi mara mostly intwana zasisichizini into enza ukuthi bacommit into ezi-wrong it's family crisis into engiyinotisile omama nobaba basesichizini most of them abazwani banama-big house ney'mali mara i-couple ayizwani bese bazothola abantwana bakhona most yabo bazivalele emarumini badlala amagame it's not because bayafona it's because bafuna uku-avoid umama nobaba bayalwa njalo naleyo mfethu enye into ukuthi iyayibanga lento leyo ukuthi nazo leziyana zibe njalo ezakuchizi yabo but leyo ikuchizi nakukithi abantu ekungasabo chizi iyenzeka endlini umntwana vele makuliwa nabazali bangazwani uyaqala uba ngenye indlela nayo iyayibanga leyo nto ukuthi umntwana ezashintsha asikwazi yangithola asikwazi umntana khona la estradeni athi enga ngambuza yini athi cause angazi ubabami ngazi besibukele into kama orange manje la ntwana ezibizwa shebesheti ngoba ibuza ukuthi why izibizwa shebesheti ithi because beyangazi ukuthi ubaba kushonile waze after ukuthi ushonile bayibona le ntwana bese notorious ifind comfort kushebesheti ibona ushebezi ithayima lakhe i-role model yakhe bekungana muntu ongambuyisa ezweni like no absent father nabo bafethi flop yabona kakhulu
ngoba ayabona ingcosi nengcosi iyalidinga i-time mfethu yabo, iyalidinga i-time mfethu, especially ingcosi ye-out mfethu, but not e-out kuphela yabo, Incozi. iyalidinga i-time yabo. In fact iyamdinga umzali, Yeah, boyithu. ngithola, but yabona i-father figure eyona iyafuneka kakhulu mfethu yabo, iyafuneka mfethu because eish yabona ingcosi mayikhula ungekho present Eish. asikhiphi njani yabo, cause iyakhawatheka nayo mentally, emotionally, yangithola. Yeah. Cause no, yazi mfethu ezinye ingcosi banokuzibhayela izinto le ayinazo, Eish. yangithola. Maybe bathi bayadlala, omunye athi baba mungithengele i-Jordan, Eyo. wena Wena. you can't even say ukuthi baba mungithengele ngoba akekho present, Nokumkhomba ngeke umkhomba. yabo. And then maybe uyaphila, uyazi ukuthi uyaphila mara awumazi. Fuck. Ibuhlungu la ile ngimphethe, ibuhlungu umntana akutshela ukuthi ngombuzo ukuthi wagcoka kanje athi isisithathu lenginazo kuphela. Anginabo abazali. Kuyabona into ebhayisa shout out to that boy. Ubhayisa ama-sweet. Ufila abantwana bakubo bayi-2. Yeah. Like ifamily yakawomama yamneglect. Ifamily yakabothami yamneglect. Le ntwana lena oma-14 maribhadala imkhukhu. And ifila abantwana bayi-2. So baba neglect yabo yi-3. Ash, yabona manje iyenzani leyo nto le, ithathela incosi ubuncosi, ayisabi incosi phela ngaleyo age isikhathi ukuthi kumele ngabe nayo iyodlala. Thina ngakhi 14, imagine 14 years, bathatha 14 old mncane bayenze kahle. ngithola, Yabe so futhi kumele anakekele abantwana bakubo, yabo seka umzali angakazali, ayish ibuhlungu. Ebuhlungu mase kazoba umzali la sekashaya abantwana bakhe nithi abusive kanti lo muntu ale mali akudala. Wakhawatheka. Njengoba ngibona igcoke i-radio isikhathi ama-election manje. Ne. Kunento eyenzakalayo, so we have the big 3. And I don't want to mention names because hey abantu bayadubulana nembala. They are the big 3. So kunale party e-red. Uyazi ukuthi ngitshele nyi out esegaming ukuthi kune political party bakhulume bad ngale political party e-red. Like let me say ngithi le political party e-red yaphetha. Ningayivoteli bababhadala ama-10,000. Bese babagaya ama-1,000 each for ukuthi baphushe lo content leyo. Wena mawungena e-TV uhlangana nami, hayi lo yaphetha lo political party umlandeli wami. Uzowenzani? Uzobhaya isikele emsamo. So thina besicabanga ukuthi kuthenga ama-award kuphela kanti nama-votes ayathenga. Mfethu nalo mhlaba uyathengwa, lo mhlaba Uyathengwa, aboniseliko. Kodwa mfethu yazi izinto zinjalo lezi zama-politics mfethu, yabo i-game mfethu, yazi naseloneni mfethu bayayenza nakuma-clubs, abantu abawunama-club wemijivo bayakhona ukuthi uye kunentariana pub, yabo siyaplanta ama-drugs or siyenze kube nentwana ezimoshayo la, yabo just to sabotage intariana space sakhe. Yangithola ukuthi eyami ibamba umlilo, angithi is my competitor. So yangithola, so yileyo nto mfethu yabo, so bayakwazi ukuthi bayikhiphe inyuko mfethu, phela inyuko ikhona kulabo bayikhiphe ukuthi ngcolisa la labayana yabo, phela obvious mababambe ama-influencers mfethu ya babamba umhlaba phela labantu laba, yazi umhlaba wanamhlanje ama-influencers yabona namanje kumagigi mfethu kukho ama-influencers okudlula ngathi modern Italy ndoda. Noma ngathi uyabheka la bantu bavele batrend ku-TikTok, athi trend ku-TikTok wenza ingoma ubhukha umdlula umuntu onamabhazi, like umuntu ono-music like for real. Kunjalo manje manje yabo kuhamba lezi zinto lezo zama-numbers. So without numbers, like talent is not enough now. Hayi esikhathini samanje njengoba ngisho no yabo sekuyabheka mfethu irally ye-political party, most abantu abaku-line up ama-influencer. Mara mina into engizibuza yona nayo, if you are a good learner you don't need to campaign for us ukuthi kupha ama-award. Like why ama-political party a-campaign? Why ni campaign? Like ngifuna ukwazi ngibhekane nami straight, why ni campaign? Why ningayenzi?
phela mina ngifana nokuthi mangikhampena nje ngishashayo ukuthi ngivotele like yazi njani Chuck mangayibeka if you're a good learner sizokupha ama-award wakho because of umsebenzi wakho akumele ulethe aba-parents wakho azozishashaya sure so why bona abakhampeni ukuthi bazosidonsa bazosiheha mfethu i-aim yabo mfethu ukuthi masingabalandi lapho bakhona yabo ngeke bafike bazofaka u-X yangithola lethi sibathe sibakhastare Chucks siyebuka yayibona leyo nto sibalande sibaphela ama-pamphlet yazi kokunye bathola nabo amagogo eish vele isidumbu mara abafethi ningazishashaya if siyayazi iphathi ekumele siyivotele sibadala masengaka leyo ukuthi nirasa ngiyipika awungarasa ngazo mkhosi wami mina ngizovotela le engiyifunayo ungangishashaya hayi abami kancane abayarasa ndoda and nirasa isowethu ukukuani sibangela umsindo bafethu ngabo abogogo bayasokola kunogogo zembhedeni unceda umuntu osenext bavela ngazo le nkathi lezo vele zokuvotela ezama-elections yaphela bazovela sebalethela bomagogo amahayi lengubo ezigrey lezi zasema-police stars lezi ezigrey athani mara bafethu indaweni into engingakisa ukuthi into esizifisa on a normal basis ekasi izinto esizifisayo basebhasi esizifisayo Chuck no ungaraise i-point eyi-one when unothise since sekhaya seems like ozibonayo ukuthi no this is kaka and abakhulumi ngazo kodwa ama-podcast lawo kumele ngabakhuluma ngawo azipha izinto mfethu ngangithola ukuthi azibhekwa ngithola azibhekwa zifuna nje ilishwa yabo ukuthi lona liyawazi ukupheka libhekisise ngithola aziningi mfethu ngiyabona izinto ey'bhaya mfethu like ungaya emakliniki kukuke wabona emakliniki izinto ey'bhaya ezenzakalayo mfethu yabona lapho yabona nokungena i-winter yabona lapho bona indlela mfethu yabona abantu bama ngaphandle ngo-4 yabona la understand kuzovulwa ngo-7 mfana kumiwe i-queue ngaphandle bese ukuthi umagogo rubani why kungavulwa ngithi kunala ma-shelter lawo ngaphansi kwawo lawayana la yabona la kunama-bangstool rawahlala la yabona mongidlula mfethu nokubona ukuthi yabantu mfethu badonsa kanzima yabona ngapho before nalo 7 bavula bakutshela ukuthi basaye e-breakfast phela mfethu athi izinyo liyasho ngabona nomunye unesi nje ngiyolandela umabhodo amaphilisi welona ama-high blood fika laphayana mfana ngiyakutshela mfana ngiqala ukubona umuntu orude kanjani arude angithola yabona lo muntu lona mfana ngathi akasithandi isipani sakhe yangithola navela be-security usuka endlini ngenkinga zakhe aze nazo esipanini ngithola izinto ebekumele ngaba zishiyela mfethu uma nabantu ngenye indlela and abantu abadala dala noma umncane akakhethi yabo so ezinye izinto engazibona lezo ukuthi yabo njengoba ungibuzile ukuthi mani uTaki unokusifuna na isipani mara makasithola ngithola akasebenzisi asike mfethu yabo hayi awune ngathi manje atakwe ileyo power le empethu delela from receptionist umuntu ngabantu egcineni and awupheleli la esipanini abanye abantu bayahlanya yiko kumele egedile kokuhlaba manje bayashutha ke and yabona ibuhlungu mayifika lapho ke isipani kukhawatheka ifemeli pushani laba abashuthayo sithi phakamisa sibahlaze nabo laba abaphushayo abonesa abaphatha abantu grand sithi phakamisa ibambeka laba abahlukumeza abantu bafite inkinga zabo leyo nonsense shiya inkinga kini leso abanokuthi kuwe sikunesa ama-feelings kusho ukuthi kumele uphathe abantu kahle angeke wena senzo from receptionist kwatile hamba ucheck i-BP kwatile umuntu okhipha izinyo ukwatile ngizophuma esibhedlela nginjani ngikwatile nami hayi ndoda kanjalo ndoda barude anirude shem nine anirude kuba omdala ngithe emqhamweni mfana wayi kumele azokhuluma kanje
Hayi ubona ukuthi uphethwe amabhabhalazi. Uzobhadela. Monday plus Monday-ke wathatha ikhala balibekela. Akasekina. Mina ngingahuruzana nelinye ngalitshela ngalitshela ngathi my sister uyabona la uhleli khona because of him nalaba semva kwami. Yeah. Ngabe singekho la ngabona umsebenzi wena, so kumele usifundise uzithoba samngena sonke laba masamngena loya shoot lela bekusebusuku la khona sivayisa intwana nami bayigwazile enye ingene inembazo la uhleli nomuntu onembazo like ngiphethe sense of emergency unembazo lo muntu lo ufunani lo muntu anembazo inhlobo phambi kwami Weekend ne? big Sunday. Yeah, vela esibhedlela ngama-weekend uzoyibona imihlolo mfana. Njengokhuluma umuntu obekanembazo la. Ungena nembazo endakayizwa. Ngama-weekend. Mara uke wabona ngama-weekend indawo ezigcwalayo for wena eziphi? Mawangangaya eziyi-2. Moshari, sibhedlela. Ama-police stars. Rabeya, Rabeila, Rabesuka. Triple R. Yes. Triple R. So, mfethu besicela bafethu abantu bama-public services. Bhekela bafethu, siza lapho kuyenzini inkinga. Amanye amajita saba nokuvula ama-case because ama-case awathatha serious. Namameli ashaya amajita. Manika lento eniyenzayo. Bakhona. Mfethu. Baningi bese indaba yakhe abayithathi serious. Ama-police stars ngifana into eniyibhaya. Into public nje. Ama-police stars khona hayi khona. Okay, wena via age group yakho ke because mina age group yami most yazi ngathini ile nto namasidakiwe zenza ama-photo wena ku-age group yakho mfethu ma-advise ama-hotman bafethu lawa anesandla especially yabona lawa anesandla especially yiwa-cheater lawa anesandla kanjani ukushaya yabo into yokushaya iqala mawuyi-out uqale manje ufuna ukwakhiwa nolimamas pepepe ukuyaraswa amagama yabo-ke kusenziwa amagama angekho grand uzogcina kushaya khwa ngelinye igama ongalazi elihlabayo akubambela omncane khona like igama elinzima like akushaye ngenye into ongebhekanga uyogcina ukwade uyamqhwala uyabona umenza i-punching bag manje ekubeni ngabe uye waphuma waya emajiteni wathathi ngiyabona abontariyana uzobuya vele ikhanda selipholile manje wena nawe hey akusaqathi manje yangithola ngathi lezi zilela ama-remote yebo lile hey kunini nibukele imoto lavo kunini nibukele ini yangishoda khona ezinjalo yabo zikhona ezinjalo amatime abhorayo amatime abhorayo le nto le befake abantwaneni yena abantwana bazoshaya abantwana bethu time amele kube mnandi endlini bakhona wena ngathi kufika ibhuvesi akukho brand soshana nomama waya mara nakhona mfeleshi bomama siyanithanda manje nenkani yehlisana inkani kodwa nabo abomama benza izinto grand because kokunye mfethu angithi I'm not saying ku-grand ukuthi umuntu baze bamhlisele isandla but naye khona something elidele lapho ngeke kuvele kube into ukuthi yangiphola kokunye ukuthi mamaso obe wrong inkani understand so hey kumele kuphathane kahle mara wayemuntombazana abantu kumele bathandane bayeke ukuthandana ngeyi-14 zikaFebruary kuphela bayavula next month uthenge ihatsha ngayo equality seyiphukile and ibuke kanje bakukape ngayo bakukape ngayo ayithenge sekuliwa hayi sekufunda ukuthandana uthanda enye uthanda enye into futhi endlini kwabona mawungena endlini kumnandi bakuthandana endlini kuba bayajabula uyabona abantwana ubona injabulo ebusweni bomntwana ngoba umama nobaba bayathandana kuyakho bizwa omunye hey muthi wamndimi umuntu wamndimi ku-grand kuyathandana uyabona mara mina into engifuna kuyazi vele enye mani inkani amantombazana wayenenkani kade yazi noma ungathi umpala mfethu uyazama ne ukuyicalm down i-situation malibusenyi hayi olirato hayi I think in the age ithekeni zakhuluma yabo akhuluma yiko bengisakutshela ukuthi ngeke uphikisane nethekeni hey ithekeni zakhuluma hayi mina into engivangazayo nini
uyayikhuza. Angithi uyakhohlwa ukuthi wena uyasazi nestrata. Eish. Uyangithola? Uyasazi istrata, uyangithola? Kufana noThekeni ofuna ukushasha wena. Usuke manje uyazibhalisa ngoba wena ushasha yena ukuthi imjolo. umjolo. Uyangithola? Fanele ushasha wena. Like ngeke uyenze leyo nto. Hhayi mfethu kanjani? And mina into engifuna ukutshela amantombazane bafethu, sometimes siyanibona ukuthi niya-cheat-a ukuthi siyaniyekela. Itshela likoma i-cheat-a uyazi Uyabona? ukuthi uyayiyeka, ezinye izinto siyayeka nje siyathola. Makanabo iThekeni nazo mfethu mina ngithanda ukuringela konke yabona eThekeni nazo phela abantu. Yabona. Hayi yabona. Yabona. Le foto le. Le uyangithola? Akekho umuntu o-cheat-a uyabonakala. Ngendlela ibhayi yabo kuzokwenzeka noma angabonakali kuze angithi okwenza ebumnyameni kuyavela ekhanyeni ya so vele kuvele. Wena imali yakhe yabamba ifoni yakho? Ifoni yami Ya. ifoni yami ibanjwa yimi mara ifoni yami akusi ifoni engisabe ukuyishiya ngithola noma banyokeza nge-bathroom kumele ngiyena izofika emanzini uyangithola yabo but no makhalifoni kumele azayibambe nalast uye wayibamba kuphele wena. Ya. Akusilezo ukuthi manje unephithiphithi efonini. Foni yami manje kumele ma uyivula manje Wenza amazi abozeti. nenini kumele ngibambe ezifonyana ezi-6 sengifuna ukuyivula manje sengiyangithatha mina umnikazi. Phela wena bashanye lokhu ngathi inyoka. And enye into mina ngilahla ifoni yangithola so ifoni yami hayi ngiyazi mfethu sometimes unokuzithola usenkingeni ulimele laphayana ukwazi nokuyiphuthumela laphayana ngeke ukuthi 1986 bayivule ifoni ulimele unconscious ngiyangithola yabo khala imishini ithi tik bathi ilokho ngiyangithola kumele uyicabange ngendlela eyibhayo ungacabangi nje ukuthi ngenzela ukuthi mayilahleka umuntu angavela access into zami sibuye eshowini imoto ukhohle nephinya yabona sokhohle yonke hlawe nawo ama-airbag umphunga yebo apha ifoni mara mina yami as long wazi ukuthi akukho okufihlayo awukho mina i-password yami igama lemeli yami makathi chifu nyashiya mina ngiziphilela kamnandi bafethu kushuthi sebayacava-ke ababukeli ukuthi mabangadobha ifoni yakho bazolazela and unamagama ayi-3 ma wena ma ungena enkingeni uzenzani-ke maybe ulimele ku-accident phela impilo le ma umuntu uzolicavela phi igama lemedia bafethu 10-111 ayekho bayepress iziblockeke ni-check-e namagama emedia wonke nizayithola mara kumnandi yazi i-relationship enjalo i-relationship enganama-secrets ya kugrandi kanjalo and i-relationship ukuthandana esixhasana kuyo i-relationship esixhasana kuyo hhayi i-relationship mawubona ngathi lo uyabheda suyabaleka ufuna kuya kolo ngcono makubheda kolo ngcono suyabaleka ufuna kunalo ngcono okudlula loya kumele mawubona ngathi kunamanzi ngapha mfethu vala imbobo to keep the relationship going. Umuntu enza kanjalo umuntu vele bekangazanga ngenhloso egrand akazanga ngama-good intentions vele yabo ngeke ukuthi mase kungena amanzi endlini wena uyaphuma swim lapho mfethu swim why mele change amataya yabo yabo wena uyaphuma ngoba amanzi ayangena yabo nama-unders ngale ufike ngale mfethu kufike kuninto shama ice ngale uthi ubaleka uye ngale ngoba ubona ubuhle bangale kanti deep down kunamanda khona kunamanda khona camera sesihamba 2 minutes camera khamba manda khona namhlanje bafethu siqale later nazo so before si wrap up Chakti njengoba sizobuya ne-course lethu Illuminati. This is just an intro for ikhasi livukile bafethu siyishuthela khona la emkonti ekhathi mfethu asibarepele up nge-industry mfethu kancane bafethu be-industry siyanithanda nonke siyawuthanda umusic wenu mara ni-fake man lona li-fake lona man yes why man hayi man abafethu asilingivali
azivele Chuck D akunabantu abafake. Okay, angiwazi amanye mara abantu abaculayo mara lo munye asibona siyashuta simemeza akunabantu abafake njenga njengabantu abaku-industry. Why Nonhlek why Sobonini ukuze usho kanje like mfethu mina ngihlala nabantu ababhaya ne. Okay, I think it's nama episode more than 300 people. On those 300 people bakhulumana kabi mawungena eclubini bashare ibhodlela. Sinini loyo muntu ukhipha ingoma naloyo muntu loyo bese bona labo bantu laba bahlebana sebahleba wena babona baphinde baqaba nivye babuye and manje kuba ngathi wena uworo. That's why mawukuyo kumele uhlangane nabo ngokusipana maybe nenza leyo ngoma ungalokhu uphila nabantu laba iningi yabo mfethu. So ku-trend manihlanganiswa yileyo ngoma yabo izinto ezinjalo yabo nokuthi nize nibe nonke esikhathini esibhaya abantu bayahluka. Mina ngifuna ukwazi le sensitive mara ngifuna ungiphendule ukuni sekele yakho ngokubona ukuthi bekesi rap angenjani sabe ungibuza mina ngizonibuza wena ngibuza why wena ungazi associate namajidi like abhayo kasi rap angikuboni now like you one of the gents engakuboni now bona nyababona babonke yabona omunye beka khona ku surrounding akasekho sinini beka ngitreatin angibonisa ibhamu wena ngikubona ole second level why ungakho kulesi like angikuboni kule beast. Mina mfethu ukuthi kabhaya anginankinga nabantu uyangithola qalela but mina ngachoose ukuthi kabhaya ngiphilele ngolami isayida ngiphila nabantu but angixabenanga nabantu yiko uzothola umuntu makangifuna maybe afuna tracking sibe sonke ngiba khona ngithola ngiba khona uyabona last bengibizwa uSjovo the last time ngigcina ukufeature Kasi rap umuntu asebenza phezu kwe-project le-Kasi rap bekuSjovo uyangithola but uyangithola ukuthi it's just that okungabloma singabloma sonke understand but angispenda isikhathi nalo mina vele isekele yami incane ngakhetha ukuthi ibe njalo hayi ngezi-blind ezinjani hayi izinto ezi-blind hayi kabi ngakhetha nje ukuthi yabo isekele yami ibe incane ngingablomi nabantu abayenza into engiyithunayo kakhulu. And when uziblomela nama-light like ubloma nabantu abalingana nawe. It's because of mangiblome nabo ngikhona nokubona into eyibhaya kubo zislim lezi zano yabo mina nama-producer sengisipana nawo ile ntwana encane ngiproducela amabhithi yabo ngisipana nentwana encane into eyibhaya maze ngishutha understand because lezi zano ezincane zislim angithola zislim plus zona nge-technology isipani noma ungathi isipana nayo izokukokotela ekuseni Niang for Hispan, I got our macrupi, I got our young toil and take fire. I fun Hispan, this name, and there is that for so Plaman as I'm not always boss our ring. Well, I mean, I'm pushing to Tala or there's a man with friend. And it's a span and more than Jova. Ushakatola sikaploma neintwana hey ko usizibhujela ubuzi ngabe kukhasi rap ngabe sikadisa abantu bani papa haya sita mfana and hayi ukuthi izinje ku camera sinje bese ukukhuluma noHotman manje Sylvester ukuthi ezinye izinto angeke simdalela athi bashaya live isicela konje indlela ajele sikhuluma ngalo imatouch kombole ifoni yakhe kombole ifoni yakhe Ushakatola. So besikhuluma bafethu bathi kunejele abiza imatouch iva imatouch okay simdlalele iwani isethondo ne inayifuna imiqeme isethondo bathi alikho ijele elifana nematouch ngifuna ukwenziwa Ushakatola vula ngifuna kayena code izinto ezivulele so bafethu bengifuna ukuthi nizwe ukuthi uHotman Sylvester uHotman Sylvester mufuking athini
Hayi Khotmane mara yona le isengiyisi ima. Ambula bona Matashi Okay bafethu. Imatashe it's a prison from Thohoyandou. But it's a very brutal prison. Sylvester Mofokeng athi uye ko wonke ama-prison. Mara yabona le hayi izokwenza isilwane so is what ambula bona Matashi ikovenda wena awuthiyaka Thohoyandou. Wabona tronko yone mfana mtsengo. Don't wish it for anyone. Go tsho ke di tsamaile nna bo 11 ya tsona e o ka be 12 ne mara e fihlile ya mpanshisa go tsho a ona tronko e chanchile nje ka e wa o tsaka ke mang o buang ka tronko e o wetsala go tsebang ka Matashi manje yibo ngidlala i-voice note lethu ngiyamtshela kokugcina ngiyamtshela ukuthi la awuthina ithi Matashi into encane hayi ijele lincane labantwana izothina Sylvester. Hayi then wena Ntariana iyo nje nkayikwangli o wena awuthaka if angfanyewa Sun City go tsho ke mzwinyana go fitshara tronko yabo laile awutha o ijwetse yona go tsho ke mzwinyana ubane Matashi but di bacon awa uclaimela uthaka tsebe tronko emanyana Amalasnamba la. Ngeke so. Yeah bethu Sylvester Mofokeng Khotmane bengimela abantu bazi but then guys ivuse Matashi ayivuse Matashi riba yoza Matashi yanyiwe kilishita kilithweka yanyiwe so no shebe ngapho bamgaya ibhayili eyakashawe uzoyiqeda next week Chalti because ngiyala kubuza ngale episode leya so i-footage yakhona iphumanga ocabanga ukuthi kule podcast le your last until isikhathi singakanani utshela abantu basekhaya ukuthi uma uhambile kube i-footage ngini niyambona kusiyini your last la kule podcast lethu ubona yakhala Ashintwana ngilafile mfana. your last until isikhathi singakanani kule podcast Mfethu. Okokuqala mfethu last until mfethu lento lesiqhuba sonke mfethu forever yabona okubalekile ukuthi siphathane negrand ukuthi lento iqhubeke ngaphandle kwaloko obvious nami ngizojika ngithi ngoba nami angizwani nenonsense ngekho uzwala nesikelele so mara masiphatha yabo endaweni engekho grand hayi yabona ngeke ucafu ukuthi lesite ngikuyo yangihlaba mara ngiyangithola hayi yabo as long siphethe negrand i-team sonke hayi kasilivukile bafethu singalalisi thina phela kwalala thina abalele bona wena mawucabanga yini into emosha ama-team uthola ukuthi sinawe kanje mara sazi yini into emosha isijidi into qala emosha ama-team qala into grand bese kube maybe nomunye or nabanye acabanye or bacabange ukuthi sengibhetha mina nabanye or lento ingabi yinto emosha or inyuku understand because uthola ukuthi ama-group abaqabaniswa yinyuku ngoba sicabana siqamangani inyuku asijwayelanga I think ikhoswa yileyo because makuqala kungena i-100k siyaqala saqabana kanti bekusazongena i-200k or i-100 million understand yangithola but no ngoba siyijwayelanga i-100k inyuku so kuba yi-flop I think ileyo basically in a nutshell intambula lama-team ivar ne-transparency nokuqala ukuthi phakathi kwe-group kube nama-group ne-group phakathi kwe-group emfethu uma nenkinga nejida khona ijida ungathi uma nenkinga nami ulandele i-coastal angithi yami kumele uze kimi ungivimbele esayidini yami Ntariyana yazi into esonothiwa ngiyincanya mfethu singayenza kanjani ukuthi lo eshari chakti yazi mina bengiyenza so bengingacabanga ukuthi so bethi wena ngibonisa mina ngincanywa kaso ngincanywa so siyayilungisa ungahambi uyotshela abantu banotshela so hayi so kusenza Ntariyana wenza so because mangingena so sisengibheka ngale lihlo lelo ngiphotreye ngalo and ayibothe esijideni kuphela kumele kurena emotional kuma-relationship mawuzwana nomuntu wakho ungathathi inkinga zakho zisemndenini because kusasa wena nomuntu wakho senilungile sengivela noChakadole out yami ifamily yami imbheka kabi ezinye izinto bafethu izinto zenu yini izinto zesijida if thina zezikasilivukile ungayotshela enye podcast indaba zethu because izobe seyihlekisa ngathi kusasa thina manje right ayifuneki ezethu
Ibisiya lo indaba zasemndenini ezasemndenini yekela. Xoxela umakhelwane yabo. Ngoba umakhelwane manje uyazitshela umphakathi. Mfana. So imoshile. So imoshile. So bafethu Chakato uzoba la until sithi 1 million subscribers. Angijulele bafethu nakhona uyazi mfethu sizwa ngabantu mfethu nabo mabaloku ba-check-a baviwa yonke into laphayana ukuthi mfethu nayo ibambile brand or kanjani but so sesizozwa nangabo yabo. Yeah. Welele Namanje so and before ivala lapho soyisi abafethu into emeniyazi lena i-podcast kufanele ukuthi mina Chakato la sisixoxele siblomele siyasixoxela. Sesiyanifaka nathi yabo. So akunomuntu uzothi le muntu osteka bese buka nje lokuthini siyaziphomela. Ngiyabona next time is like amatayera. Mina like amatayera sithi hawu. Imkhona lapha ezibethafu. Sibeka la. Podcast yaselokuthini ukuthi kuzoba yokuqala it's coming to. Abafethu ke asasiboni naso sobona imbawo. But then abafethu ngegama ukahle Ontaria namula aka Mr. Soweto Kafela Motiva aka Mr. Cool himself. Into naseMakhotshi. La promote la kujiya khona ipoti. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Intariana bafethu. Ngoba ngibona bathi ikasi livukile bafethu. Ngama no Chuck Dizzy bafethu. Nimamele nomculo wethu, ni streaming i-podcast no music wethu. Nizojive ku venue yethu. Bese zoba mnandi. Any last words ematiteni? No last words. Words of the day of today. Ematiteni nabo mamethi. Bafethu asiphathane nigrandi sandaneni singakhawathani bafethu kuyo yonke into esiyenzayo singamonelani sivusa omunye udakhi ukuthi ikasi likwazi ukuvuka njengoba ne-podcast igama layo kuyikasi livukile yabo ningathi masilele wena uvuyile Nipema lento zenu. ngithola Adenyo. ya welele Mara bathi abantwana babenze ngo-12 midnight baba bahle mabakhulu. wazi kanjani